السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه أحمده سبحانه وتعالى وأشكره والشكر واجب على نعمه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات الله صلى الله عليه وسلم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله اتقوا الله ربكم فإن الله جل ذكره أمركم بذلك حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Mahuli mga beriman, itukbal na to pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagsarang syukur hakata nikmat yan ug hara kato tanyosin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian hitunay na to in salawat iban salam pa pangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga bariman,
In adlaw ini, adlaw pagpatumtum tiyum tumisin kita niyo. Adlaw ikahasil na to sin kapaiddahan na kabuhi sin kita niyo. Mura-murahanin patumtum mabut pabigi jantong sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. In patumtum hika tunay sin kita niyo hadlaw ini amunain paglasaha amal ibadat. Lasahon na to in amal ibadat na to. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sumbaha in Tuhanmu sehingga ragpakan kau sin kamatay. In maksud niya, sa lugay sin kabuhi mo rihadun niya, palihalaa in pag-ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw pahil-pahilun in amal ibadat, sawab amuyari in mahal ka, ahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat Imam Muslim an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. In amal kalalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga amal ibadat sin ipon niya adwamuha wa in qalla. Amuin darun-daran di magkabugto bisan ning kaunan niya tiyo-tiyo. Kaya nga sabi ni mga palanggungan ha ka Islam, misanin amal ibadat tanyo tiyo-tiyo bangman di siya magkabugto. Wa hunaka mangkula qil qalilun daim khairun min kathirin munqati. Amin tiyo-tiyo sa di siya magkabugto labi marayaw ring sin mataod sa pagkapasaran. Dahil nga sobyan bukod ni maksud sin mausim al khair bat doon sa kita niyo maglugto magibadat. Naam la syak tiyagiban kita nyo sinaga matan nyo, aun mausim ipaglulugto magibadat sa bukod ni maksud, pagpuasin mausim, butawanan tanyo na yung kakahinang tanyo. Sawab, tumtumunsin kita nyo, mga palanggungan ha, mga Islam, mga bariman, and jima jato hakabuhi sin manus ya di hababaw sin gumi, di na siya makagawa ha 8 masail kaya saksiyan sin mga salapus sali na kauna sarta jima to hakabuhi nila kaya lukis sa kakitab-kitaban sin sila. Dahil ha mga kisa masabot na to atin niya manghimunali hain kahalan sin manus ya di hababaw sin gumi di makagawa ha 8 kahalan 8 masail 8 problema pagdidiskasan 8 taod hajimatu ha hambuk guru iwan sin murid niya biyan akan Syakik ibn Ibrahim al-Balkhi ibn Hatim al-Asam. Hatim al-Asam kaya nganan siya hawakto niya yuqal lahu Luqman hadhihi al-ummah. Siya na Luqman ha ummat ini. Nasabot Imam Zahabi sinin Luqman siya na inhi Luqman inhi Asim ibn Asam Hatim al-Asam siya na in Luqman sin ummat
sinummat ini. Ia subuh si Syakik. Kala Syakik, mundu mata sahabtani. Pila tahun na kita long ya Hatim nagagad-agad. In jawab sin murid niya, magkulang maglabi long niya, mga 3 tag 2 tahun. Magkulang maglabi 3 tag 2 tahun. Kala Syakik, "Pamada ta'allamta minni hadhihi al-fatra?" Uno long niya in kaya pangadjian muka ko halugaysin 3 tag 2 tahun naglundang panon kita. In jawab kanya sin murid Hatim long niya, qala 8 masail atau 8 masail. 8 masalah, 8 issues. 8 problema ralong niya, dahil di na limiligutin kabuhi sin katan pia panjarisin Allah, pamuslim iban bukun muslim. Tumtumuntan yun masalah ini. Lauhi Imam Syakik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dhahaba umri ma'ak, walam tata'allam illa 8 masail. Naubos sa jalongin pangumulan ko naglundang panon kita, wa ikaw nakahasil ding sin 8 masalah, 8 masail. Kala ya Ustad, lam ata'allam gairaha. Ya Syekh long ya guru ko, amo yan long yung kasabunnalan, amuranin kaya nahapal ko rin kayo mo. Wala uhibbu an akdiba alaik. Di ako long ya mabaya magputing kayo mo. Taib. Nalong si Sheikh di na mauno. Sabuta kung ulong niya, bang unuin walo yan. Impanagnaan niya, laong Hatim, fa inni nadartu ilal khalqi, fa idha kullu saksin lahu mahbub, fa idha wasala ilal qabri farakahu mahbubahu. Faja'altu hasanati mahbubi litakuna ma'i fil qabri. Diyung dungan kulong niya in tiap-tiap panjarisin Allah subhanahu wa ta'ala. In tiap-tiap hangka tao aun sadya kalalasahan niya. Atau in tiap-tiap manusia aun tud kalasahan niya. Aun na manusia malasa magalta, malasa magsasakatan, malasa mag-asawa, malasa mag-anak, malasa magmaas. Di na makagawa dahil hindi, tiap-tiap hangka tao rin kato taniyon sa kalalasahan. Sa gawa lang niya, bang dumatong na siya pakubul niya, mabutas na siya iwan sin katan kialasahan niya. Na unulongin hinang ko, liasa kulong niya in amal ibadat ko, in katan hinang marayaw liasa ko, litakuna ma'i fil kabri, sawab amurad tulong niya in magad kako, palawam sin kubul ko. Naam. Kasaksian sin kita niyo. Pila na indayahan na wafat? Kaya bining katan sin kalalasahan. Wayra magad kan niya. Magbalik da kita niyo paayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sumbahin Tuhan mo. Ya kau beriman sa lugay sin kabuhi mo. Hari pa kau dagpakan sin kamatay. In beriman matdan, suway magkahagad siya haamay-amay sin Allah, iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In hikaruan niya along niya,
Fa inni nadartu ila qaulillahi azza wa jal. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun hisiusiu in magmabuga hakalaguan sin Allah subhanahu wa ta'ala hatuhan niya hakatinggihan sin nagpapanjarikan niya sarta piupo niya in hawal nafsu niya piupo niya yung ginhawa baran niya ring hawal nafsu bunal tuud waira datungan niya dugay maling ka namon in sulka. Dengan sawabian long niya faajhadtu nafsi fi daf'il hawa hasta istaqarrat ala ta'atillahi azza wa jal. Dengan sawabian long niya piaglugtuan ko in ginhawa baran ko. Ya Tuhan ko in hawal nafsu. Sehingga long niya timattap ako. Atau timattap, stable na siya hapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. So in hawal nafsu, tumtumunsin kita niyo, wayron daakan niyeni wat malengkan sumulang nasadya hapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mo siya mapupo, in hawa nafsu mo yan. Ikatunay mo yung kataan, di akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tumtumun mo. Janji sin mahatsut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala, way datungan mo dugay yung sin sulka. Tumtumun sin kita niyo in sulka. Bangkaw nakasud na palom niya. Ang pagkauya sumo, bang uning kaya na naman mo. Kabinsanaan, panisting di adun niya, way hikajawab mo. Way hikan, di ikaw makaiyan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biharin liyabayan ko. Way, malanyap kay mukatan in liyabayan mo di adun niya. Hangkan na mga umat bariman. Tumtumun sin kita niyo. In dunya sadya siya. Lawayan, panisting. In kabuhi sa bunal kakkal amunin lom sin sulka paghulaan si mga bariman niya magadhakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hikato niya long niya pa inni ra'aytu kullaman ma'ahu shay'un lahu qima indahu yahfazuhu thumma nadartu fi qawli Allahi azza wa jal ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Kita diung dungan kolong ya atud kunay sablongen piapan jarisin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan piapan jarisin Allah subhanahu wa ta'ala in tiap-tiap long niya kataan sin aun halga yaon kaya mimilikan niya piapalihala niya marayaw kataan sin yan kay mo piapalihala mo iaayaran mo bang ata tiyataw habang ko kaya kandaruhan kiyo kunsian piya palihala marayaw. Ang pakulong niya biyalik nisab in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Uno-uno yan kaniyo. Maubos da. Matalap. Way makapin. Amo rin tumattap indito Allah subhanahu wa ta'ala. Kataan matalap, maubos. Naunin hinang kulong niya, pakullama waqa'a fi yadi shay'un dhu qimah, wajjahtuhu lillahi azza wa jal liyabqa indahu. Bang unulongin yari, di matong palima ko. Kaya milikan ko tagahalga. Tanto-tanto na sa jalong niya. Tiyukbal ko na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan lang niya tumatap dito kanya. Hindi siya suntuan taniyo. Iusalin gahog gagas pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Biya nakanda Abu Bakar Siddiq. Hinda Khadijah radhiyallahu an. Hinda Umar. Way nila piyag ikot. Yusal nila yung katan. Aun halga. Doon kaya mimilikan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhikaupat ni along niya, fa inni nadartu ilan nas. Kita kung isablungin manusya. Para ay tuhum yarji'una ilal mal. Wasyarab. Walaysat bishay. In katanlo nga si manusya, nagbalik na sab sila paalta. Papangkat, padarajat, pakawasa. In mga yan long niya, wayrun da parkala, wayrun da halga. Laysa lahu qima indallah, wayra halga patuhan. Thumma nadartu fi qawlillahi azza wa jal, inna akramakum indallahi atqakum. Fa'amiltu bittaqwa liyakuna indallahi karima. Ang pakulong niya iyatud. In ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, in sa taas-taas darajat, haantara sin Allah subhanahu wa ta'ala, hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahin kanyo, haadlaw akhirat, amo na long niya in sa buka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya in katan niya ang anangan sin mano siya ini, wayron datoy ini halga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ninhinang kulong niya, nagmabuka ako pa Allah subhanahu wa ta'ala, mura-murahan long niya hadlaw kiamat, may nangakureng ha mga mano siya, kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'alni wa iyyakum minal muttaqin. Mura-murahan pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinangon kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala din yung mga magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhikalima niya, fa inni ra'aytun nas yatahasaduna ba'duhum ba'da. Kita kung sa blongin manusya. Nag-inggit-inggit ireng hambok pahambuok. Bangaon ti maas, inggiton sin mababa. In mababa, dus-duson sin mataas. Bihad to na sa dyan kabuhi. Ang pakulong niya, biyalik paparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, thumma nadartu ila qawlillahi azza wa jal, nahnu kasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Nag-iinggit-inggit yung manusya, nagtataas-tiasi, in mababa iminggit pamataas, mataas dus-dusun ni mababa. Nagbalik ka kulong niya, paparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyahagi na mo na, antara nila, in kabuhianan nila. Ubus na. Pagrida na kawabahagi mo, in nagkarayahan, aw nahaksim miskin na mga pangalta nila. Lami luba na bulan ini. Hipagpatumtum ha mga rayahan. Ha mga altaan, sin aon kapatot sin katawtay manguran nila. Amunin zakat. Wajib kani yung mga rayahan. Bulan Sya'ban, bulan, hipagbibista nyo na simpangalta niyo. Aunhak, sim mga lisaili wal mahrum, takapatot im mga ngayo kaniyo, iwan sin mga manusia, bayang sipukon, di makabungat kaniyo,
ta kapatut. Tunayan nyo, hindi akan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa ipagsutsin nyo sing ginawawaran nyo iban sing pangalta niyo. Inhinang kulong hihatim. Wa alimtu anna al-kasmata min indillahi azza wa jal. Piarat saya kunalong niya simbunal tuod. In magbabahagi sin katan rijiki amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw na ko masusa. In rijiki mo, ikatukbal kay mukatan sehingga buhi pakaw. Bang majukop nin rijiki mo, mapatay na kaw. Abay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lan tamutal abd hatta tastakmila rizqahu wa ajalahu. Di palong niya mawapat, mapatay in ipon sehingga suway majukopin rijiki niya. Di ikaw mapatay. Bangin rijiki mo yato pahalom sindakat. Suway makari pagin lupaan bang kawyari. Ikatunay na kay mo ang pagkaw mawapat. Aun hambukis sa jimatu, hamam laka Arabiya, nasabot si Sheikh Imam Al-Maghamisi, hafidhahullah, imam si Masjid Kuba. Aun long ihambuk maas na lawa, hadis dito, paslangan. Mga hangkap ito na, way nakakuha. Di na makaindan mo ipaway. Nasusanayin family niya kata, sambil na ngayon na siya pa, difaul madani, tabang. Maglawag sin, amon lang ta, lasya nila yato, apo nila ka, amaon nila ka. Sambay, piyaro mulan na rin nga taas, sin helicopter. Sampay kita yung maas-maas, nagahantal na, abuhangin, hapaslangan. Sampay kiyadto na. Pagkadto si mga mag-rescue kaniya, buhi. Maununo ra kolong. Inagi niya, alhamdulillah, okay ra ako. Unulongin kawayaan mo kaunon. Inumon. Complete kami nilong ya diara. Aon tubig, aon gatas, aon katansin, juice, malimo, yari na aon. Inagi si mas-mas, painuman nyo sa jakulong ya tubig. Nayukaban na siyang kabaso tubig. Ang pasiyaman, Bismillah. Alhamdulillah. Ang pa siya nagsyahada. Miyatay. Allahu Akbar. Lawang Sheikh Maghamisi. Rijiki niya ng kabaso tubig. Di pa siya mawapat. Siya yung kasuwero makaratong kanya. Yung rijiki mo yan da. Ayaw ko masusa. Aun waktoon din nga mga rijiki muli abay ang buok tao. Aun waktoon rijiki muli abay rin nga mga jakat sin dayahan. Biya bahagi na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos na. Maktub fil lawhil mahfud. Kaya susulat na. Ayaw sadya ko magmagaha. Amin makaragan na kaumat to sampay impya, tiagahan sin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang muna. Ini kaunom niya, lawi hatim, fa inni ra'aytuhum yata'adun, ba'duhum ba'da. Wa yuqatilu ba'duhum ba'da aidan. ثم نظرت إلى قول الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فتركت عداوتهم واتخذت الشيطان عدوا. Kita kulong yung pia panjarisin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkaya kitaan kulongnya
nagaato iyatuhi. Nagkukuntara kiyuntarahi. Nagbabuno biyunoi. Malingkan magkampong maglasya sibu-sibu Muslim. Inya reji majatura. Ang pakulongnya iyatu din parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bunnato din syaitan amunin ato niyo sa bantang-bantang na hinang ato niyo siya ato. Na may way ni Muslim ni nag-ato. Hinyari di majatura, hangkan na yung katan, masala, masabot tayo ni, yari limiligot yung katan, kamuhi, sinpia panjari sin Allah. Dahil nga jaman nakauna sampay pabihayaon. Pa-Muslim, pamisaya, pakatan, yari, di siya makagawa, hamasabot na to, walo masalay ni. Walo problema ini, pagdiriskasan. Unin hinang kulong ihatim, Fataraktu adawatahum, binin ko na long niya. Di na ako mabaya magkuntara. Di na siya mabaya. Inhinang ko na sa jalong niya kuntara amo na yung syaitan. Nasa atong tumuntan yung syaitan, duwang kaginis. Syaitan jin, iban syaitan manusia. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, waja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinil ins wal jin. Tiap panjarihan namulongin, tiap-tiap kanabihan, syaitan, simusulang, imaato kanila, amunan syaitan manusia, iban syaitan jin. Na ayaw na magbuno biyunoi. Ayaw na mag-ato iyatuhi, magpatay-piyatay, magsulot-sulot na. Himin datuanin dunya. Di na kau mabuhi-simbuhi kakal da hindi. Di na sinasabot takay na, bangkaw nakasud na sulga, di mo na kananaman bangkaw asubon, bangunin liabayan mo, kasigpitan, kasanyangan, way na, lanyap. Sahinggain Muslim bariman, nagtatawag bariman, di magbalik pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, madtupaayat panagnan siyabot na to. Di siya makatukayad marayaw. Amunan agisin Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sumbahin Tuhan mo, lugay sin kamuhi mo. Amurariin kabayaan sin Tuhan nagpapanjari ka to. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Waya ko nagpapanjari si mano sa ibang jin malingkan sumumba magtag-ipon tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. La syak lugay sin kabuhi ta maglagi kita sin maisha. Maglag kabuhi anan. Naam bang man lima baya halal. Impaglugto yan kay mo. Maghinang sadya kaw sin sawab. Saim magre-rejeki Allah. Rijikian kau mataud, inirihil mo, tiyo-tiyo dahil pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hauno na. Yung pagsarang sukul patuhan. Rijikian ang kamilyon. Kawantag 5,000 mabukay huwa. Hang kamilyon, kawantag 5,000 inipagwa kay mo. Di pa kau mabaya. Mabaya, kayo man sindi, mabaya, himin mo rayan. Ini kapito ni along ya. Fa inni nadartu ila al-khalq. Fara'aitu kullu wahidin minhum hammuhu fi talabir rizq. فيدل فيها نفسه ويدخل فيما لا يحل له ثم نظرت إلى قول الله عز وجل
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kita kulongnya. In piapan jarisin Allah subhanahu wa ta'ala, in tiap-tiap hang kataulong ya rin kanila, in niyo muhut-muhut ya angan-angan, waron do kayo din sim paglagrid jiki, pag-usaha. Sampayin kayo ba na napaglugto nila, nahulog na matupari na bukon na hiyalal sintuhan. Dahil hapaglugto maglag, usaha, sampay na kadto na papiyanglangan, pausaha piyanglangan na sin Allah. Ang pakulong niya biyalik madto, paparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayron long niya hangsulag, deng ha mga dabba, amin katan binatang piapan jari sin Allah, lamod nin manusia. Malaingkan, piyang atasan na sin Allah subhanahu wa ta'ala yung rizki nila. Sambil yung kakalug-kalugan halom sin lupa. Sambil pasanam-sanam yan. Piyang atasan na sin Allah subhanahu wa ta'ala yung rizki nila. Ayaw kita masusah. Sawabin Allah subhanahu wa ta'ala, piyang atasan na kita, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siyan atas takin kato, hakamuhita. Naam, way pagduaro, aman jari kita maglagrid jiki. Maglag sawab sa bangman biya nasin agi in hinangon muran dan kiyaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa halallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Hiyalal sin Allah subhanahu wa ta'ala yung magtijara, yung mag-usaha sa piyanglangan in magriba ataw unununaran tariqa hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yaumiddin. Amma ba'd. Ittaqullaha rabbakum fa innallaha jalla dzikru amarakum bidzalik. Mga beriman, magmabuka kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawabin pagmabuka patuhan, dia akan kato tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala. In hikawalo niya, Lawi Hatim, fa inni ra'aytuhum mutawakkilina ala tijaratihim wa ala sana'atihim wa ala sihhati abdanihim. Yani mutawakkilina ala al-makhluq. Yatud-atud kulongnya in kamaumuhan sin manusia nakaharap na pausahan nila yung pagtawakkal bukod na patuhan. In pagtawakkal si manusia nakaharap na pausahan nila, nakaharap na maun papaktori nila. In kaywanan, nakaharap na yung pagtawakkal pa kakula sugsing ginawabaran nila. In kahupuan niya, nakaharap na yung pagtawakkal
papiapan jarisin Tuhan. Bukon na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pakulong niya iyato din kabtangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawakkal ala Allah, fahuwa hasbuhu. Patawakkaltu ala Allah azza wa jal, fahuwa hasbi. Ang pakulong niya diyong dunganin agisin Allah subhanahu wa ta'ala. Siyusin magtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yung tag-atasan kaniya. Na hinang kulong niya, nagtawakkal na sa Diyako patuhan. Sa wabsyen tag-atas ikako. In Muslim bariman, so ibo kung nangamdo sa alta. Sa mga amdos patuhan. Mainda kum yan padu, o maindallahi bak. Inunoy niyan kani umubos da matalab. Arapon ninyo to Allah subhanahu wa ta'ala tattap. Ay kung magtawakkal, pauno-uno kikita mo. Ay kung magtawakkal, hakak wala sugsing ginawaran mo. Ayaw kung magtawakkal, hapaktori mo. Sa pagtawakkal ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unang kabtangan sin Sheikh niya, inagi niya, kala Shakik, ya Hatim, waffakak Allah. Ya Hatim long niya, murah-murahan taufikan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hapagpalihala mo sin 8 masail, kaya ingatan mo rin kako. Nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadith niya, qala sallallahu alaihi wasallam, law annakum tatawakkaluna ala Allah, larazakakum kama yarzuqu at-tayra tagdu khimasan wa taruhu bitana. Bangsad sa kamulong niya nagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala, sinmatan pagtawakkal, ridjikian ka mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyasin ka ridjiki ang mga manok-manok. Biya din ipagridjiki kanila. Ipagridjiki kanila long niya, lumupad si Maynaat, magbalik patutukan, hipo na yung babaunan. Malengkan, di maingat mag-uma. Di maingat mamingit. Sawab sin pamarat saya paayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya bahagi niya na yung riziki sin katan piya panjari niya. Hinanguntan nyo sadya pataalukon tanyo in pangatayan tanyo magtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala, siyarain kapatut pagtawakkalan. Ayaw kita nyo malusop long simbahasa. Paunin ka sabar. Tunayan sadya hindi akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parat sayahin, parman siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala at tiap-tiap kabtangan sin imam, aun dalil niya ring ha-Quran, iwan sin hadith, parat saya sadya, sumannang in kahalan sin pangatayan mo rin iha dunya, dagpakpadlaw akhirat. Karena in kasannangan mattan, amuin, aun kanaa sin pangatayan, aun satisfaction sin pangatayan mo, amuyan in real, saada, happiness sin manusya, diha babaw sin dunya. Sallu ala nabiyikumul karim, fa inna Allah azza wa jal amarakum bidalik. Haitsu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سو صفوفكم بين تسجيل الصفوف من تمام الصلاة. هذا بين المناقب والأقدام. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله لكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن
أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.